Denarong Patua Klamalong BJP Raptari Astong Atong Pen MAC Wise Peace and Development Rally Kapitapon. Tuliram Ronghang Arideng Pen Hamren Habedeng Mini Stadium Kakupon. Sarihajan High School along Kecheng Siang Deng Kalitang Joyram Tisu Kalyani Kachiki Mosai Kedeng. Kadokawe kat news kelang radona pansata menilihin pen kardom nam pajar iklo kardom tantenon biotang ton pen arjo ikha. Lakhakre trok nomati MSC constituency kapalo denarong patruak lamalong titi nipa ingkora pho ani nomati mahamaya korkanti lapen socheng thenta constituency chilang pet pen MSC Wise Peace and Development Rally kapaman pona birta pherangke Rajib Bepen birta nang pale. Peace and Development Rally kapitapon along Alhisar Paman pen KAC CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Atum Dor Singh Ronghang Bida Singh Engleng Rup Singh Teron EKADC BJP Ame Pudhong Singh Teron KACEM Atumlun Singh Teron Khong Singh Rongpi Raju Tiso Kache Rongpi Amar Singh Tiso Lapen KAC Deputy Speaker Rites Ing Yatam Chitong Donsi Peace and Development Rally Ing Samjin Pen Hachot Pon. As per Constitution of India, Article 163, atengkelake da Council of Ministers tumsi hukum pi unji ton manglitu. Rapan ke pamanghu, rapan ke tantap ton manglitu. Je Article 244 dame Constitution lang dolo. Sita Article 244 dame Garbel Autonomous Council ceperai pen itu aja kong bang cebanu ne ton manglitu. Kehang niji ke right lo ka implement ji aja kong abeton mangle tu hane kapi ka implement ji ke naloma central government cabinet decision and data phi president of India phan low people so cabinet decision ateng pen cabinet decision ateng pen president of India bag SNP nangla SNP det pen apisi speaker long nang lepo speaker bag business of Lee Salong Thapon Po Thap Jet Penapi Kaching Waya Pan Lok Sabha Long Kaching Waya Pan Parliament Long Kaching Waya Pan Rada Pan Member Tum Pan Hukum People 2/3 majority lo pass lo pulong te la siletom autonomous state bill bangke pasi Lok Sabha pass de Penapi Raya Sabha ta pass lang don magle tu last office autonomous state longji Article 371 PLM thanun long laben perap tu ben trialam da waita klarsa pen non ke thanun thanun long laben ke Article 2 ittialam thanun don mangle tu lase don mangle tu hora inut paile tu rar phan ka pamang hujia phansi ke khai ami thang jongjung ale ke longja phansi ale tu ke claim don mangle tu lase nilinala tu phan तीन कर दिए हम लोग लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना तुम फट ना चौपाई पे दोन बंगले तुम Desai harap aja kau mesti jualan plus aku non bangso ceklu song truk aku pilih jadi bang pilih kaman pada sesong aku pilih jadi sesong lo aja kau ngan dulu lahaya aja kau pelo itu ahok pada kemang bangso tu masih kelong kodon itu itu macam honai siam akan nunjuk Hemprek tak sombong na hemprek pama tak sombong nahi hemprek tak hambong nahi anta hemprek long le apang kame itu adom tin ta hem do nahi rin do nahi letin do nahi gas do nahi lo kata ni soma pata uniform pi nahi aki jo pen kitab taro nahi musuri taro nahi kumbon taro nahi sok pini taro nahi kowe rong taro nahi alang ditaitan do dia Ate mamo hempek long lok sih, nah nisai sudah biji hen masih kini alam punya lah tempat hidup ko. Si non bank financial infrastructure, isi estate otomatis malu pun terpikir log naik, sabdimion naik, district headquarter naik, non ke impida headquarter ikan district lipo. Nah itu tak harap kata isi district loh, data nang itu district headquarter dopo, nanti log dendang oleh para kuare dopo kare, sabdimion dah dopo kan. Boleh apa saya kadang-kadang lepokan, lasi
bang mata pamit kan sikit rekod lasin nili jum kan SMP kan ke bang so ekor son ke laki historik ekor usinili nang itu mango jai kan nili dia penilang setane pada rekor lokal dong harap mata bijoy. Along, non chief minister, kalau finance minister kita office, auditorium hall, lapin indoor stadium, gallery, lapin open stage, lapang room kan tiga petangka, plus tiga petangka, scheme of pilih kampung, dan Muhammadiyah konsensi ke kali longkar, shoka konsensi ta lah soal. Sampai kacing kurang mau ke, Kacing kurang mungkin antum teglong po. Aprang pen non kacalar rumah bagaimana? Kalau punya karena pilih kita takkan dulu. Kalau ada bang ke non banduri wall lah pen ke, dak returning wall lah pen field development ke prapjin pen claim po. Soching constituency ka palu hamren along ki kimpon habi dengja mini stadium ki kim kirang patangsi chiti nipha inkora player ni CEM tuliram ronghang pena jok ribon ing tipsi ing pupon tanglo stadium alo kapathua so namong kinang jilang ruang setami prabjin pen nang kapale jia phan CEM pen lamchak chipitekang Sonsi hamren pen rong cek ada kilometer inkora nar kepaja kehelo tawar setami ningkan hiniang bong azam ki thek rong nia tawar central road infrastructure fund pep ki claim kaparan jia phan along e sompon tanglo Bangso atora ke klaim maksim ke meme along ke compromise un epusi CEM pen long e kisomahot ninje. Rasta hobo, aru road furniture bilak hobo, reflector hobo, aru moi contractor aru engineer bilak hobo alosona kuri thai jibilak gaon area tato ami meeting set dibo karone ami alosona korim. Gote he rasta to time of completion ketia 2 বছৰ গোটে 2 বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যক উপহাৰ দিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছো যাৰে কন্ট্ৰাক্টৰ বিলাক ইয়াত আছে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ আছে সেটাৰ আছে গোটে কামৰ কোৱালিটিটো আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰো কাম ভালকে কৰিব লাগিব আৰু সেই 2 বছৰৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো আৰু ৰাজ্যে সহায়তা কৰিব লাগিব গতিকে আজি সেই আধালা স্থাপন নকৰা আগতে কামবিলাকটো প্ৰায় আগবাঢ়িছে গতিকে আধালা স্থাপন কৰা ইয়াত আমি একেলগে অহা আমি সকলোৰে শ্ৰদ্ধা সন্মানীয় সাংসদ হৰেণ সিং বে ডাঙৰীয়া স্থানীয় বিধায়ক ৰূপসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল EM প্ৰদীপ ৰংপি ডাঙৰীয়া EM মৰচিংদীপ ডাঙৰীয়া কাৰ্যবাহী সদস্য MEC পৱন কুমাৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰ ৰিচাৰ্ড টকবিকে আদি কৰি উপস্থিত থকা সন্মানীয় ৰাইজসকল প্ৰেছ মিডিয়া বন্ধুসকল আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচাৰসকল আজি মই আধালা স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়িছোঁ Hamren rong supi pen perang ke hundo propen nang kilo birta. Hanjang langso Karbi lamet ame aro lapen Hanjang langso Karbi Cultural Society aro atom pen patra piponsi Sari Hazan High School along pinia da papor malom ke cheng siang den kaletang Joyram tiso Karli arnika chike moasai ka pitopona birta perang ke Bisnu lekte pen birta nang pale. Ata porpai surke papor pen kurusar atma hin pen kardom kapang cheng pen si kalitang Joyram tiso Karli arnika chike moajai mek pak cheng ponsi ata porpai ke papor malom rat amai pita padapo. Rata mai pi along sarat be pen kacepai pupona mai along mai ke phalap the klardak pen robi rokpi pen si pachimi pondo labang song mai along ali sarpo man pen KCS ami pu Chandra Singh Pro man pengal hiaman pen kelia me pu hidinat rongpi EM bari matum Bidya Singh rongpi Rajendra rongpi lun setimung home sing be lapen KLDB chairman long sing teron pen chenglok penang an ke theke dinga tom chetong donsi pachiki mo mai along adipidun Kalitang Joyram tiso alamua kitab alwisar puaman pen kacitongdon KCS amepu Chandra Singh Pro arideng pen kang pupon along sampri kimi phangcho lapen kacitongdon alwi atom chirap chito donsi pachon po Kacitongdon alwi atom pen Kalitang Joyram tiso ahiljir lamjir alun tomohe hui kacithan pon lapen akai kidote kahut KCS gel ean pata kapathua nat kachra tun hetan puta alhia to pen than pachini pon alang li mahang ke thega dim lake hanjang langso dok rong piarong Kalitang
Joyram tiso acor kasang terangpi asopo amen talo tiso asopi atum lake tahin tisopi lapen jirni tisopi atum henlo. Nan malam soporapan bir tamu inton iksena. Nang itum hemalong office mate muralong security kibi ponjiapan kiridoma. Jong si 20 tang te non penke mathanang nilo. Karbi Security Service Private Limited along nang itum humrek no. Nang itum ladak security bodyguard driver housekeeping technician electrician pendang lok asan-asan a service tame longpon ikji. Lasi apor panahok hepin pen humre ignore. Karbi Security Service Private Limited Difu TV Center Karbi Anglong Assam. Nani tumka chini letho jiapan Bimol Keling MD 9390632433 lapen Samsung rong PVIP 9365931810 along humre ignore. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nalitum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non penke ma thanang nilo. Alon medical store. Ketching si Karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Latang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekje. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litung tak humre ignot. An sose kachini jiapan la abel ki pia number along humre iktame. Dihena mopit puthat birta along wangtulong. BJP is Karbi Anglong District Committee ST Morcha Lapen Kisan Morcha Tumpen Chipater Piponsi GT Nipa Inkora Po Arni Karbi Club Dipu Along Thengpia Klim Ki Asai Kirenga Berta Kat News Asa Hemalok Berta Napale Ada Por Phai Troxia Por Malompen Karbi Club Dipu Along Kapang Thai Lapen Thengpia Klim Ki Asai Dengpon BJP IKADCST Morcha Mepru Babukro Lapen Kisan Morcha Mepru Mangar Singh Hanse Atumpen Kapater Pi Pona Sayalong BJP IKADC Mepru Dhon Singh Teron Lapen Dun Mepru Roland Kiling Atum Tak Chetong Dun Pinia Bangke ST Morcha Lapen Kisan Morcha Ahin Pen Ting Piarong Ki Bangke kalau kapek Amondolong Stami Pini Edi Leg program kat Pini Daring Koropo Pondi Dindar Paida Amang Ketegan Asidaso Pen Dak Ting Piarong Stami Pini ST Morcha Kisan Morcha Tum Stami kapek kadimong Stami di Lumajang Mondol konstituensi andar asona kapek kadimong Stami Kapusan Kedeng Pondi Asidaso Kedeng Pondi non lagi Klapa Long Stami Kargot Karbi Klapa Long Stami Nason Kepang Kiri apa Masih ST Morcha Pen Kisan Morcha Tum Bori Pondo Masih kirang iya ni awareness program asono je ili tum metang atimalo kaiketa ingkret pen itu iya pak klaria fansi pini tum Prime Minister Narendra Modi amang ke tek datang 17 September alang li amen pen ning koya program itu sa all summer pon tu program non 7 Oktober budget kapek itu atum istame manjalong istame latune sondolo
la penasona taxi COVID-19 injection kami tiempo kapre a program aku sosok harap kami pen kono la pen son a program penam de asila kani kana hatu polito kami kasi litung bangala Bharatiya Janata Party ahin pena bangke jela Karbi Anglong puat kalupir India dalam stami so program bangke je ilitung langgoi langgeng ukuri stami sakaponi ukuri stami tigo damtang stami litung la langgoi langgeng la dikutan stami la langgoi langgeng so sakal madini sona taksi litung so pada kede Halapu BJP IKADCC Amitang Sahemalongta atau Profesor Gap Apo Malompen Pandit Din Dayal Upadhyaya Pharoi Sirapo Amahang Ketekarnika Paman Ponalong Alhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singbe MLA EM MSC Lapen Pinangan BJP Klembang Pubang Piatum Cetong Dosi Mai Mesen Pen Pacun Po Karbi Anglong Labor Union is Karbi Anglong Amepu Mensing Rong Pilapen West Karbi Anglong Amepu Manap Kramsa Tumnon Nangkilezi Pre Niphai Hinyar Nimate Gandhi Jayantiar Nika Talon Dunjia Phan Alang Litumpen Kache Sik Pon Alam The Pachini Pon Alang Litumpen Kapachini Pon Alam The Arju Iksinang Litumla to the Gandhi Jayanti celebration Dunjia Phan Litum Karbi Anglong Labor Association Litum Central Committee Tum Actim Ben Litum Chithik Pon October tarikh ini labang so celebrate dunjia fancy nitum chisik pono athe Karbi Anglong sitame itum kado kawe ke claim pon nangjia kam itum ke claim ke dam nangjia fan anso sikra prang pon thejia fancy itum da labor atum actim ben itum akari ake mangalong itum la so pecek tondono labante central labante state labante dak itum kiba nitum lada council sedang kata ko nitum nangkelang konja pan nitum apam alang nitum pan kacuning bila hanon nitum akemang aputha nitum Karbi Anglong kidubdet rata tum pam abante dak kecong data tum pam nitum awar cyclong konja pam non ke bangji election pang nitum pam decision nitum pam naki pipon pamik japan nitum kacuning bila halo dak Karbi Anglong kecari tum District Council Kachari tum ASEAN EM IMP tum hananta nitum Karbi Anglong Central Committee Labor Association ben nili CC President ben nili kadowe nili tum ben alang nitum phan ke panong galahano nitum la 2nd October labang so kichi par ajai megalong labang so kachuning hidon dalam kagani nitum lahano alam thege lahalo nili tum Karbi Anglong Labor Union Klembang pu asong arong kilong apan ke klempon kasi nilitum mate labang surat apan Karbi Anglong marat apan isi pachini antum ke lahalo je nilitum Karbi Anglong Labor Union along nilitum kachini ne pen akele dukti kaposi piniani nilitum tong tete dalo lasi ke rangji prang sitame nilitum Karbi Anglong along West Karbi Anglong along apan nilitum dak East Karbi Anglong along sitame litum arong tin labor union kiseng nam ajep ham lapen ke thedung central dong sitame kiseng nam ajep ham si litum cengpon ponan ke rangji Oktober tarik krep ho pensi litum cengpon po athema litum Karbi Anglong along kiduk lapen kisung mane kiduk aparta litum kiduk lapuson si litum dadak duk aposi nilitum ta Karbi Anglong Labor Union pen nilitum nasu labor ek aron pensi nilitum nasu cengpon po lapen klempon po nasi nilitum Karbi Anglong along lapen ke kirthia damang su tame labor union kedotang posi nilitum made labang su India a country along su tame nilitum Bharat সংবিধান along kitab do lapen ke Kaso aron ting nasi nilitum plan ponpo dapat nilitum Karbi Anglong lang sitame piningan nikan kethom an nilitum part konggom lang apos nilitum Karbi Anglong arab sitame labangso nangga chini den perje phan lapan ke nilitum Karbi Anglong along rong asal tumpen sitame nangga cerap citu dunje phan atima
ini tum jung aphan lapukadi athema lage etum kiduk da lapen ke heme jangre lapen tekok tiki pen sitame ini tum kacingrum pon long jia pansi ini tum kedam tangan pen sitame ini tum pacet tang pon bom pacini pon bom lo tasi kacing hon akorte lapen injer tum sitame ini tum labangso aphan mane namu hepin pen labangso long nang pacet pon jia Pinya berita pang lapang si kangton iklong dometame kurang tu.